Migori kama chich ma jahigni 18 ma iteno kod bembo kod nek ma japuonjre manyako mano ma jahigni 10 ma yande some gwenge mag Komwombo e sub county mar Angwe county ma Homabay omaki kod obila. Achijno ma iwacho ni en Jadolo no omaki gweng ma Mapera e sub county ma Suna East county no ma Migori bang' jogwenge na ochiwo report ka obila. Jatend obila e county ma Migori Mark Wanjala na wacho ni achijni no ringo dhi ponde kanisa gwengego kama jopiny manowinjo umbe no chiwo report ne obila. Wanjala no wacho ni achijni osekaw kod obila ma Homabay makoro medo timo ne nonro ka irito chwale e doho. Leo kuna kijana ambaye anaitwa Rafael Okinyi wa miaka 18. Nasikia anaitwa kasisi ya Alejo Maria. Iko incident ilifanyika huko Rangwe ambaye mtoto wa 10 years alikuwa defiled na baadaye akawawa. Na wanasema huyu kijana ndiye alifanya hiyo kitendo na akatoroka huko Rangwe akakuja akaingia hapa area ya Migori kwa kanisa ya Alejo Maria, iko area inaitwa Poyo. So wali direct na askari wameenda wamemkamata huko kanisa ya Poyo na anarudishwa huko Rangwe aweze kushtakiwa na hiyo mashtaka ya mauaji. Alikuwa amejificha kwa sababu baada ya kutenda hiyo kitendo huko alitoroka, na hao ndio walijua mahali ametorokea, akakuja akajificha kwa hiyo kanisa ya Poyo Alejo Maria.